Ebyona bireho aha mukoro gwo kusima Ruhanga ahabwa famire ya Israel bagwaje wanyuma yo kumara emyaka 3 arwire kandi yayehwira amatsiko go kucira konka Ruhanga yabakuma yabarinda bakerizo barya bahurire kandi basibaka ubutumwa ubu n'abanimba hereza n'uburyo mu kitabo cy'eberagira ishure ya munana tangira amushoro ngo kubanza Musa okwehanangiza abisirayeli obutebwa eby'Ruhanga y'abagori Israel bagwaje emyaka 76 y'obukuru yatshobora mwe ahabiretire narugayo akasima Ruhanga wanyuma yo kurwara kumara imyaka 3 ndwiri nindaguza ishaziremo nareba abanywanyi banje nabagenzi banje bine batwarwa nonagumaho Wendi wanyuma yo gumaho ngira ngo nshemerere kusima mukama Israel bagwaje agaricira yasima bamwe ahaba famire abamukwatiraho mu kurwara kwe bakamuha ubuhwezi Indivyo sima famire yindi garagara kusima niyo mukuru tutosigeyeho murumuna wanje wabera mpa motoka ye ikantwara Kampala akantera mu majuta akampa driver nka Kampala nkaraguza na inkagaruka Mzee ni kusima iwe n'umucyara wawe mama mwebale kunda mukatorora kurungi na rukundo mpango Godias Katera ajire yashaba bana kugumana bakunda bazire babo ngo habo kubo muzire ne kintu cukuru iyo kinde cyo abantu bakora umuzira nurigwe ashemerirwe ari niwe obe no manyangu y'iguru wagirota warahangura Tito Nsijireho hamwe na Ignatius Ayebare basimire Israel bagwaje ahabwa rukunde yayi no mbantu kandi akabura kushororo maranji hamwe na Nedine bagwaje nakunda abantu takukira kwingwa abantu abazirwe nabo n'abatwire nabo turabasima abo kuba family yanyu neco kureberaho cyango umubantu bitu kunu turabashomeraho umunonga omukusima kwa family yabagwaje harugire mu sente z'urwingana miliyoni 17 ezirahwere omukombeke kanisa ya All Saints Church Bitereko ni ukwemba gwaje bakutamike amakuru agagasha kwa Olivia Nansasira aba Sky Television agenshonga umurimo Tom